Abo aya babaam de talalabs mon. Okay, dati karon din iti problema nga intindihan papagayam. Balang kantis alalaki. Dahita ti problem of the day ni Camille iti Cagayan. Dear cousin, sakbay mo man ngay basa to'y pakasaritan, ti parikot ko, iti biyag. Kaya't kay man nakablaawan, tinaimbag nga oras, ken aldaw, di Tanemers Studio. Kas namin tayo naimbaga pa nagbibuya ka, di kiti padak nga kanayon nga agbibuya ka dati nakapinpinta sa programa yu kasin. Kasin agpabalakadakman kada kayo, tangamin ket at the boyfriend ko at taga-bakara. Ngalam amok iti Facebook. Awagan tay latan ti Rainer. Dahito nga rod ti istorya mi kin Rainer kasi. Sakbay kami ang nagbalin a friends iti Facebook ken ni Rainer. Ket nagmeet kami iti personal. Ngem saan ko una pinansin isuna. Kabuta o bingak pa idi sa saan gumet am mo. 16 pelat taweng ko idi kasin. Idi tamo mi agkita. Kayong isuna ti kabsat ko. Ket dinawat nagayam ti Facebook account ko. Sanak inyad kasin. Inaccept ko nga rod ti friend request ni Rainer. Ket masansan met idin iti communication me through messenger. Kanayon nak ako mustain ni Rainer. Iluklo ko na kanyak nga asawain nak kanu. Awagan nak pegit din ti asawa. Game syempre saan ko sineryoso pa laing hindi kasin ta. Nabit kang penagam-am mo. Ken laklakay isuna nga amang game siya. Kanayon kami agchat ken ni Rainer. Ngem saan na pulos nga inistorya ti kabibiyag na. Lumit agsalud-sudak, sungbatan nakmeti inaangaw. Dan samit asawa mon manong, kulak nga inyangaw. Awan, kunanamit kasin. No damagek, umano titawen na patangam kunanamit. Iso nga sa anak unay nagdamdamagen panggep ti kabibiyag na kasin. Ken saan ko asin seryoso, kaputa kanayon mo't nga agang angaw ni Rainer kanya. Kadagiti panawin kasin ket adda sa baling agar-arem kanya kidi. Awagan tayo latan ti JR. Agyanak idi jay Vegan City. Ket gaputa iso ti kanayon ko ang makita ken amo kaseryoso ang nagarem ket sinong batak nga rod ni JR. Naggayem kami nga rod ken ni JR ito almost 1 year kasin. Ngem uray nobyok ni JR idin ket saan met ang naputed ti communication mi ken ni Rainer. Uray nobyok ni JR idin ket kasla naragragsakak. Mas naragragsakak no kachat ko ni Rainer. Kapu siguro ta naangaw, kanayo na ka mapagkatawa. Mas matured pa yung agpanunot. Ket di magustuak launay kasin ket dagiti sweet messages na nasamit no isunat agbalikas kasin. Gaputa sa anak idi rumrumwar ti balay a pagyanak. Ket mangborbori nga akanayon. Ngem no ni Rainer ti nagchat kanya akon. Nakaragragsak aknukuan kaasi. Kanayon na kiligin tirik na. Naibaga na nga
uray kano at the boyfriend kon. Basta isunan to kano ti asawaek. Permi akilkiligenak kini Rainier. Diya ko na napupuutan kasin. Ket na inlavak met ken kuana. Kada agon linak sa pulek tinagan na. Sa pulek iti message na. Kada i-open ko ti cellphone ko ni Rainier ti umuna sa pulek. No adamet istoryaen na kanyak. Panggep iti sa bali a babae. Ket kasla matudtudok ti dagom to'y pusok. May agselo sakmeten kasin. Idinto nga adamet boyfriend ko. Wen kasin na inlabak ken Rainier at jakpay ammo ti usto a kinatao na. Jakpay ammo ti balayda. Numano ti tawen na. Anya ti trabaho na ken anya ti estado iti biyag na. Dimteng iti bulan. Wenno aldaw nga pinag-birthday ken panagbunyag jay kaanakak. Idi August 6 last year. Napanak na ki birthday party. Ijay bakara. Di kad nakitak ulit isuna ti personal. Ngayon idi adda ka midjay balayen. Alaki birthday yak. Saan ko isuna nga? Saan ko isuna pampansinin? Saan ko nga kinat katungtong? Kasla mababainak kasi. Sa balilaeng ti chat, kunak ti panunot ko. Sapay la kadwak idi, day di boyfriend ko ani JR. Nga ni JR kat awan pulos amuna panggep kada kami kani Rainier. Nga adagayin rimusing a panagayat ko ken Rainier kasi. Idinto ta isuna ti boyfriend ko. Medyo makonkonsensya ak. Magilgilty ak. Ngim napalabas ti makabulan, idi nagdesisyon na kasin. Sa anak anaragsak ken JR. Insinak na rod ni JR. Ket sinong batak, inaklon ko ti ayat ni Rainier kanyak. Kaday di metlaeng nga bulan na nagdesisyonak mapanagyan dito'y kakayan. Tana umak agyan ni Jay Viganin. Mas maboring ak idjay, uray no syudad idjay. Napalabas ti 5 a bulan kasin. Kadag ito'y laeng 5 bulan min agnobyo ken nobya ken ni Rainier. Saan kami pa nga nakapagkita manen ti personal o dikit di chat laeng ti communication mi. 5 months min ken ni Rainier nga misteryo pela isuna kanyak kasi. Agingga anaamuan tay kabsat ko panggep kada kami ken Rainier. Palimed mi lang kuma. Limed laeng kuma ti relasyon mi. Ta isu ti kayat ni Rainier. Ngem ti problema kasi naamon tay kabsat ko ang nobyok ni Rainier ket inung tandak. Ibagadamit kanyakon nga apay kano pimatulak itilaklakay nga amang ngimsyak. Apay kano pinatulak ni Rainier nga addaan asawa ken anak. Si kakasar. Saan ko nga amo nga da pamilyanan ni Rainier kasin. Nilukluko naklaeng ni Rainier. Pinagay-ayaman na lagayam tiriknak. Kasla nagtupak ti langit kanya kasin kadagiti na amwa panggep ken Rainier. Basul ko tajakmet inamo nga imunat kinatao na sakbay ko nga inayat ni Rainier. Jakmet na pupuutan na nagayatak met kinkuanan.
Kasan o ti aramide kasi ay ayatek met una yan ni Rainer. Kasla kayat ko kasarita isuna ti personal ta amwek ti panggep na kanyak no apay na arabid na kanyak ti kastoy. Jak amu ti aramide kasi ubingak pay itaakla makariknat kastoy akasakit. Nagrigat kayam kasi. Balakatan dakman please. Tuy agyaman, Camille, iti Cagayan. Diyos ko, Camille. Pao balang kantis at talaga dahil ta alalaki, Camille. Pao na ikan ayang. Takay nga mimot alalaki na hilig nga agaram-aram ti Facebook, ti chat. Nakalalay kaya sumarita. Asawa yun. Ulo ko kayo. Di kaila maasyan. Di yun lang pinanunot, timarik na. Nagita paunay kayo. Amok neto yung asawa na baka tayo asawa ni May Ann neto isig. Gamuta taga bakara. Ay Camille, bagaman susto na ganan to. I-chat mo to kanya. Okay. Alam mga kasin. Babalin nyo na rogyan ti bumalakad. Nood niya ti reaction nyo kada ito yung problema. Yan. Open-ended ti comment box tayo. Ape min nagalisto ti adu nga min di alisto nga ma in love uri di dapat nakikita una man manu dapat lang nakita personal. Alisto da main in love ti siya sa ulaeng. So paya baka sinesend na kamati sa mali a picture. Baka tapos in compare mo siguro kaya ti boyfriend mo hindi. Nakali niya. Baka nagugwapo lang amin. Nagugwapo? Okay, baka nagugwapo. So nga kinaykayat na. Aya? Camille Biganal, kumusta ka? Aya, anya ti obram di talikod ko na. Apo aya. Apo aya. Sige. Okay, digiti balakad yun ni Josie Rasay de la Cruz, kablawan na kano digiti nagugwapo. Dito itata pakigreetman. Pakigreetman ni Ken nga nakadgaw dawel. Sir adot warang na ken ni Mama Madel na nga busy nga FFB from Josie de la Cruz iti sarat ko na naapoy. Ayan. Okay. Ay nag-mention ket ko gwapo ket hanyo nga hanyo nga pampanunutan nga amin nagwapo ket kasta manloloko. Aya. Adda digiti gwapo nga seryoso met. Panunutin na kami no kwa. Wen na. Dakam lat ti panunutin nyo no kwanta da kami. Kwa kami. Awalin kasi narigat mo maalilaw isudan. Adal para kontra kami. Alright. Ni Edgar Buta ito'y man makablaaw anti-gigi ko na ni Gigi Agustin. Hello kasin Gigi! Dakagayam, kumusta ka hapo? Kabagyan ta. Okay, kablaawan tama pa ni Tita Bing Zeni Laha Espero dita Makati City. Ayan, ni Analisa Camba Mia, ni Delma Rivera Aguda, kablaawan na kano digiti kalugaran na taga-apayaw kang ronan digiti pamilya nga Atyagan Rivera and Aguda family. Ayan, in love pa more but not knowing his whole life ko na ni Alaisa Joy Olo pa ni. Ala, agbibuyan ni Camille. Ayan. Ala, ag-comment kay lata. Ungtan nyo pa, inumabalin. Ano kaya yung ungtan nyo lata? Ayan, digiti namin nga. Ay, napo. Natingin, basol mo, lalaki ko na. Ito yung kanda. Ala. Ayan, patukar ta mga dito yung request ni Manang Mary Andudang. Basol mo, lalaki. Ngemsag pa min sa laeng. Kadwanan na basol ti babae. Basol mo, lalaki. Nangyawit ka sa bali. Tay met paila na durdurgit. Ngem day tay
namin. Kablawan met ni Manong RMG Bernie, Randy and Emily Alob Magbulos, ni Josie Rasay de la Cruz, pakigrit man ni Ken nga nakadawdawel sir, adut warang na ken ni Mama Madel na nga busy ag FFB from Josie de la Cruz iti sarat. Ayan. Malay mo si ka kumadre, hasam nagusar lang ki sa balingan nagan ako. Ay ni Mian. Hangan nila kay ko na baka isot nang isukatan na abo. Apo. Ay! Nalain ka nga sumaw niyan ha. Nasamit ka tibal balikas naman nila kay mo. Abo, deta na. Ni Nance Galdones Valmonte makapalek kamet insyong kunana. Ayan. Ni Ni Panji Pinira Hidalgo kuno na. Sender sakbay mo ko mga min sinong batan inamaamom ko ma. Iti Super, po nga pagkatao na tapnuhan ka ko mga nailawaan. Nga gayat kanya na. Han pa naladaw to amin sender lipate mo tad da pamilyanan kaya't mo nga ruta agbalin ka nga kirida sumapol ka lang ti sa bali sender tay baro akas ka digita nga duwa ti kagwapo na kanan. Abang God bless you sender sana ko daw. amom deta kasin deta pa nagpili ti lalaki nga ayatem. Kaslamat na dito pa nagpili ti catering no agpaskin ka. Aya inka pala ramanan ni Suda sagbay ka nga agdesisyon. Ape dapat pretest no ko digita catering. Ada pretest na no kasi. Dapat deta amom no siya sinoy ti pagkikitiran data ka makidaya tapno maramanan digiti lutloto da. Git-git nagasot agad hanapay naramanan deti kinater mo. Ano naramanan ako mamata yung cater mo di pagit di adadaman nga gasa kita ulo mo no adadaman nga na in love ka kumaking kuwanan loko. Happy watching Kasin Amelia Manglalan dita Canada, Freda Sabado Reyes dita Spain. Ayan, ni Nora Basilio kunana. Isina mo na ata na sa papaya dalang nga rod boyfriend mo insinang pailang. Upay Nakikit ngamin nga babae di kay maramarinig iti may sa kunak to manan. Pero de los Veros asking kasi ka Camille. Ang ka narinig iti may sa luko. Itata. Nakarmakan. Hey! Eh Mami Adela baka amom ka no iti Rainer at taga Bakara. Ay Camille at chatam ni May Arokan an May Damakin baka nila. Hangat taga-ganagan dito. Madimot yun agad dito bayaw ko hindi niya. Kanagnagan pa yung bayaw ko. Ano ba Ay Camille isan munto ka kanyang dati picture data Rainer. Kita miman. Sa isan miman ken may anarukan no mamuna. Kitantaman baka karoban nala detoy.